Kasora Academy Higher Secondary School Marai Kapon, kalayok korpura 6% hak result jongga examen Higher Secondary School Living Certificate HSSLC kabadangsyan jongga Meghalaya Board of School Education MBOS hadin bagi kena jongka hakasin beningkong bagi mikmat ya ke school kilapas porok saungut. Kajingyo ay kini katong kala penlong ay ke school ban penlong da kajingyo lang pen kuburom kini ki saungut hakatayo baladab. Iway na kini ki kena school kata iritilian ding do ilawan hakatop first division ibalayo he marks ru haka subject khasi kata da khandai pusau marks. Hakani kajingyo lang pen kuburom layadon lang ru daw ba tita star wal khan UMDC kasora uba one step ding do principal jong school kino hikai lam ki kena school bat ki kimi ki pa. Kami ke school ke Jungi kadai kaba ni sedang nengkong houses nama aja buat ya ke science stream but ini kisahut kadai di first batch candidates jauh Kasora Academy ni datang ini sahut ki kelas school ke nengkong tam ansen ya ke science stream kapo Kasora Academy ni pa ini kisahut lengba jauh kadai ke Ramakrishna Mission High Secondary nama bar katun ikendon jauh Sarkar Nihapan yan, lingba jong katagi existing school, habang i-play ya ka science stream, habang national jungi Kasora, niya kanong kathan jong kanong kajaka, hapo kajala, habang islang lingkong ya science stream, nihapan yan, lingba jong to ka existing school. Dekong ta, nilapha iya kinikisamot, but kinikisamot kawala ikukurong, haka makilayo first division pro samot. Dimentan i-gong Miss Alba, ila pernai kateng jori tilian. Ini tilian dingdo, ide ina nang ni na podem kap kalasno, jong kathan jumi, but on buat dawli jong kathan kalasno jumi, but ilayo ya katan first division. But kaba tulus ni mariyo ekani results ni rupine kai ni leya menurut por spoken mistake atau por library jamir lamar ba ni tilian ikilalong iway na ikina iban kini ya ka highest mark dari badon topper ya ka subject kasi aga jela balok way na ka school barit ke jungi nilayo ya kami ka nam dan baju tilian kuri tilian pinpiang ya ni kusnam lengba jong MDC jungi ba titas kan ba kani ka kusnam kamne ka bangaan mga bagay ka school mulai kadai ka ba lawan ra da kapuram jong UMDC jong inang ni nasaray ba titas kan ikuli tilian ba iyin asal bloki baro pin kan ma ba kani kusnam hawa tiyak kan ba jong school jongi mulai kadai kapuram ka ba unir MDC BOE wat mayer usngo pano wa ka kinero na ka school ba na ko ta jong thi uri tilian yang ka ba iyin kintin ibran kani kusnam tujuh waktu ini ada beberapa yang berjumpa. So hari ini yang berkhidmat kerja kami kusnam, nebati teruskan berkulasi bonsa. Ya kami kejunglasnya berjumpa, berkejung pensiun kamtam, tang ya kami sekolah kejungan, ya kami berhijau tersan buat lalu berastang bersengeka, mulai mental ini khidmat. Ini tapi encourage, tang yang ngai sekolah, mulai kamtam ya kami ikut, ibarat kejungi. Bagi badairu ikun jong ka constituency ke jongpi ba ina tim saprang ban mapiru intian to priang ya ka petenang kam hok ya ka saparo ko pipidan so hari tian wan semat dan tiang ke kusram ke jongpi Jom biru, kinsadon kita apa, dedikasi hati subjek, pada kuaru dari resort dan lombe 100%. Pilih, undangnya kayak football, ubah tebet bah iba mo, orang proses tips mau pilih, waktu iba pagi, betul pilih, kayak snow, kan pilih wong no. Success is no accident. Kebomot kajingjau. Kamle ke bersyukur kan. Dengan suatu membagi student di badan. Pada musim bagi ni hisawat. Isu job tiyo elisah ke bawah kadai by accident. No. Kadai Jadi kita hitung
jing krek kwat ma ke jing e ke jing ki ke bagi la jit mo la jit balik science la krek kwat ba la sacrifice ba la sya shitom hadu kipun ki student ki bangala counter tapor bayo resort matric bayo first division ki may kapa para kaya bilik science ki lagi betul tu jaga bola jauh na lale fasia da kali tu kunjo pi lale ununta la chef no saka balai naman nim perkhat su bahas balai bantuli nata kadao keputusan kalau siapa pinjam ke dulu decision jadi pinjam ya decision ke belong pas scam ke mana Nung siya may decision belum has, dan ikaw ba sibiray, tanda ka jing kaki. Ngidon kam om taning science, ngidon kam perlu bias. Kumangala om mana ngidunawa di IAS officer. Nadu ki senam ki baladap imyo siyo di IAS officer kasi. Nakarmen ba nagaling school. Indon ba niyale ya civil service exam. Tanda di kaway kaba. Nadang anod manangatan kituwi kimi is civil service. Iya kajing ang jingdol jeng iya kasaw. Pengawan hangina do bas dang mo I'm very impressed. Mau bagi kena ni yang rengkat standar pastinya teman. Boleh ngapai ke uniform lu kerja. Ngapai ke performance suki mendeta kajing puli lei nang bentem kinang ben simbentah ki events ki bapero ki lajok science competition pinong ke jirwai ne pinong ke jingsha ne ke cultural program ne pero kita lor kesap ke hong ni tementang isha sah ke result mo samut pure 100% na takadaw pure letter kalau kampan kemen yang aban yo dopa dir lajong berokhat ni ki ini sini omba nalale chidu del hero bandawa ban penrungno jaga ketir kasih khanet ke baparan ban ketir na jom di sutana bahagian di sekolah itu pidon lagi nak kai di betul hal ketir kasih kalian pidai science subject dari pi concentrate di ketir na jom naso bana encourage sepi bak hamtam ada jitu baju pi ke ba pindai pulir sutana de ko bo menetang bo lapas ni bentar ladon ya future ke jompi mo la jiet ke lain ke jompi Karitilian ding do ibadai na kathan khat arsnong haga jing kran bat unong lum khubor glaong baka jing ai tilot kinoi kai bat kibor penya na kabenta jong kihi kala wan ra yau new so ka jing job Kapateng jonga kadai ritilian ding do ngasonga saha snong duli kabat de kathan karasnong nengkong yang ai play ubala dan rekat ban ngina kapor ban yai ayang ngi kamet ka pokok bakia ko un e pensngap rui ki jing dua jong ngina kapor te ak play rui mei pa ki bala trishtem ki bala penhe pensan yang i bat ki bala ya le gar bala ban pendap ki jing dot kam jong i anta de ngali school nungkong ha ka school government LP school ha snong dawli atau ansale saka UP yang upper section ha Ramakrishna Mission lanang lang pada pas matrik lang tu. Te hadin bala pas matrik lewat admission ha Ramakrishna anta de ndai kimpediang ka percentage jonga nomor kadang de kabarit. Te student book by isa principal isa one step ila play na ya ka science stream hang na Sora Academy. Ngan saya olat kembangan dari akal science stream. Wala kadai ka percentage parit ru dari pediang yang ida kamu sekolah. Kina ika yang neru kilong kiba simkia kiba kitkia. Wala kide ki badang kena andre kajing mu jongki kalas kambhalong. Kilo kiba tresitam ki kwa ban ai lut bet baro kia leban la kat bala ban ai lut bet met ban mesin na benta jongi. Kun sini judan ki extra class kunto hadu dala asal steng sanduna eru re kina kaisha te kitrishtam ayo hayas ru eka khasi
kadang ru haka tablis jong ke highest jong ki subject prepare ngayo letter ru ibat ya kamas ngia dan rangut para rumut ketai pada arus senrang imejongi itrei shu rap kat bayo tang man yo ba mela jong pa i thau kriya i rap lam tentang ime she le shung yo sorai nga dei kun bandriu na tade ki para jong ate idan stang iwe hi balen regula epedun ya ka kelas itu ngam thare ban tengshu re adon kata ka thong ban le ya ka nursing ka de ka BSc nursing la ne GNM tamba ya kata ngaku abai pangan poisa kata ka thong an yo kita kikap ki nursing na kalian jonga tenga sumban amisim ya baru kisam la pule kam tamna ka than kan asno namar kitang duna ki ha ki long kibala nang la start kita kamduna nang tade bangin trash tombet bangin chu ong bet oh bar kadon kakam la jong ho ni de matre kakam la jong re ngidon kami kan nego jing nang di start kam tam kan nego problem benta ladang ide chano chano kalapan be jing nang di start nang ngidon kami ban tip banang mo ata ban poisa ka thong ru nde bangin chu le kam kai re bangin trash tom Dre IT met ban sim met ya ka e ka bangi thu namongin poisa thong JB Group of Institutions Guwahati announces admission for B.Pharm, D.Pharm, GNM, A&M, BPT, BMLT and DMLT affiliated to Srimanta Sankardev University of Health Sciences, Guwahati and approved by Government of Assam. Please contact JB Group of Institutions, Panjabari, Guwahati. Phone number 9435100784 86380 48920.